So already so if ubvanga lunch nga tambo lunch yobe yawani tichaumela ndi lunch mara tichaumela ndala tonoshava mushumani zvozvanotarodza mara ilaso ndoyana kutofizvi ambori vasa vani temba tizvino utova na dzikhari notova na maduva anani atendeliwo tuwa nga one namsindi Friday so might be half day. Okay, and then anyways, guys and everyone, welcome to another one. As guest here, we always bring you quality. I'm doing this. I You know, I always have this thing. You're in the chairman. Do I say Bo? Do I say PC? Anyone? Which one do you prefer? PC, right? PC, right? PC. Yeah. I remember age. Still under 85. You're not. I'm not. I'm just above 35. So probably 37, 36. Somewhere there. Because now I would say I'm trying to 29, 31 maybe max. Yeah, so as I still say, this is a quality. I'm saying this is you're more interested in investments, savings, property. I think that's the one I'm going to focus more on. So don't need this at PC. And then we coming at you live from Panda Studios, where in terms of quality, rather some quality, we should use quality equipment. So I'm sorry this is about Anepa Panda Studios. If you want to do anything, video streaming, podcasting, or anything chinyaga camera or quality, then these are your guys. So you can contact them on 010-023 or info@pandastudios.com. And then if you go to the Anepa Petune one is 38 Mille Street, Bramfontein. I'm building the crowd. Then I was like, no for more proper. Yeah, and then also, Rene, we are proudly sponsored nga MR21 now, which is like sponsor we are next year probably then what so with MR21 if you want to contact them na the funeral services they are insurance na mini you can contact them on 015-151-0251 kana 0252 kana ningavatevera nevaona anenge Venda Peace Car Wash opposite Arikhotso ndovaona nepala achipato cha pink before vachimuvhera ngeusone yakopatiwa fetwa with so yeah ndicho nesponsor chachulwane cheche MR21 true respect so namsindina PCC ngafana ane umntu ndichitomumbona I think it was on LinkedIn. Okay. I was like, ndivatoona kushuma. Okay, let me see some engineers on LinkedIn. What are they doing with their life? Yeah. I'm sure in LinkedIn you're on that. This person video profile. Yeah, so I saw also you're a civil engineer. Yeah. So let's go through the whole process. You're industrial. You're industrial. Yeah. A civil engineer. Oh, okay. At the time nikatoma guy or nditome university kana nditotoma marau mara let's do grade 10 because you could have chosen the accounting maths and science kana history grade 10 ndo jana Thando secondary. Oh really? Mara ndichikodzula shandima ngene shandima so this was about 2005 somewhere there. Yeah. I think I was in grade 2. No ways, because 2004 I got so much goal. So this was like a bad. Principal wa Nintendo. Aibombo diroba ngachipinga chachila cha worine. Ambo didiswa principal amoso ya. No, when madozi. Yes, when madozi. Because nerichika rona na when madozi. Ngachachila chipinga. Ambo didiswa when madozi ya. So mara yando general pala Thando secondary chi dara ditutuwedziwa ngabo ramulipo ngadzi career uri ninange dzi career za sona so zvo dithusa kha unanga dzi career ngori ri tshi swika university at least vha tshi vho ḓivha uri una dzi career dza so dzine wa nga nanga dzone so ne mara ndi tshi swika ndo thoma ndi tshi nga ndo ḓaḓanyana ndo ita dzi course dzo fhambananaho nda ita dzi course dzo fhambananaho u swikela ndi tshi humbula uri no man course ine
nda ndi tshi funa u bva ndi kha ḓivha muṱuku ndi civil engineering kha ndi ite civil engineering nda swika nda registera civil engineering vala and nda ndi havhaḽa vhathu vha dzi last moment ngori ndo ya ngeni ndi songo ita application ndo sokou ya fhedzi na dzi results mara dzi results dzanga dza dzi dzavhuḓi nyana ndi tshi swika nda vha sumbedza uri ndi khou ngo ita civil engineering vha ntendela and then kha nṋe ndi khou pfha ungari it was the best decision u change dzi course u bva kha dze nda ndi khou ita dzono ya kha civil engineering ngori civil engineering naho ndi shuma ngayo ḓuvha na ḓuvha mara na kha dzi side business dzanga i khou thusa ngori ndi ita zwine zwo yelana na kha civil engineering so u bva hanengei nda ḓa nda fhedza nga 2010 ndo thoma u shuma 2010 So that's like 15 years back. 15 years ago so ndi kale nyana ndi khou shuma mara ndi vhona ungari ndo vha na advantage ngori ndo vha ndi na tshiḓivha badi nga mafhungo a dzi tshelede so zwo nthusa badi uri zwithu zwanga zwi tshimbile ngo ṱavhanya ende ndi kone u swikelela huṅwe fhethu nga neyo nḓivho enda ndi nayo nga dzi tshelede Yeah. And then back to into your valati because you just mentioned now or you had good marks sanamini so number the vala na kusukana jena ngala student so that's to zoto a thing vala because I feel like mwana mumwe achiwana results vatu vambo they vala and then also apparently zvinofunga to badeliwa vatu vaone vadzichocha nawe zvazvo ndingasvinga chaiwe kanobadira chocho zvazvisiyo ende muthu mumwevo like life yanga ndi imwevo kha mafhungo a dzichocho atitendelani na zwithu zwa dzichocho namusi ndichiita drivers lessons muthu avha khou gudisa drivers lessons uri ni nga si phase ni songo bvisa i tshelede ende nṋe nda hana nda ri no athi nga bvisi i tshelede nda sa bvise and then nda ḓi fhedza ndo phasa zwine zwi khou amba uri zwi a ḓi konadzea uri ni phase ni songo bvisa dzi tshelede dzilani and then na zwino kha vhutshilo hanga just on a normal day arali nda imisiwa zwino nga security nga traffic office athi havhaḽa vhathu vhane vha bvisa athi tendi u bvisa tshelede it's either ni khou ṅwala kana ndamba na ine ra tendelana zwi vha zwo fhela mara athi koni u bvisa tshelede yo wana favor abe ndikomlora hayi vhanna vhashema mara so awolo ungana nichisala chipasa ndo phasa nga lwa vhuvhili ndo phasa nga zamura azimtodina because apparently kala na chitota yori ni visa and I'm sure chipinga chawe house professional 1.5 titu ba show ngachipinga chawe bro my 800 ange bro and then also so I want us to go back to Thando secondary because now ndo zona mthani ojena ngeti so ni waza mutomblori ndizvipio zvine ningari Thando secondary yozvifara zvine zvitonga zvina quality because ndonoonesa vabebi vanji vachambori no huna zvikoro zvinji Thando around Thando in that area but then vunji vabebi vangudzora there's someone at Thando because of discipline ine avaona I mean you think laso zvone because nendo ya ngafinga chaone madoze of vane I don't know uri namrau ngiva principal vane vorisiya navo vava muthu vane woifara zvavhuḓi yavo woifara zvavhuḓi ngori wona discipline badi Thando secondary ndi tshiko zamuhumbula murahu ngei na vhadededzi vanji vha tshikonḓa yera na vhadededzi vhane vha ya dini vho masocha vomasocha ndo vhadededzi va strict badi una vhavho vanofhiwa chimange na vone vha vhatshidina badi so nda ri na vhadededzi vhavhuḓi badi chimange ndi vala vofigana vachipigana ndivona ngombraza musekeni vorwanga fastere nibvisa chenda fastere vabvara getensi vane vadededzi vacho vachidina getslespeaka and then vachiitori rive vathu va right and then do you think lasto zvori chikoro chipiyo china discipline chipiyo china pfunzo chirofara chikoro chinonga mbibliso zodhifi chikoro china pfunzo chidevelopa vana vanodhiva and then kare naife chidevelopa vana vamikwa navo ringasi todevelopa avo vatu vose you think laso zviyashuma zvavo kuma chikoroni ndachinifura kuti vanenojana navo nauri vagaye zvino probably vhathu vanji vendajana navo zvavo zvigochimbira zvavhuḓi ngori nṋe nda ndichihola muthu ane nda ḓibadekanya na vhathu vonokona so vhathu venda ndichichimbira navo na mini vanji vaone va vachikona badi chikoloni and I think zvoitwa nangori nṋe muṋe ndichiḓicheka nṋe athi muthu ane nda tokona
naturally ndi havhaḽa vhathu vhane ni tea u tou vhala ni tea u tou vhea tshifhinga uri ndi khou ḓovha ndi khou vhala tshifhinga tshoṱhe so na musi ndi i vala ndi university ndo bva ndi songo feila ndo feila subject nthihi mara nda sa i dovholose ngori vho mpha special exam nda fhedza ndo phasa so ndo fhedza ndi songo dovholola semester kana ṅwaha ngori ndo mbo ḓi ṅwala nda i phasa mara nda ndi yo ḽa muthu ane nda ḓivhudza uri weekend iṅwe na iṅwe ndi tea u vha ndi khou vhala nda ndi tshi tou awela fhedzi kha musi nga sonda ra ya dzi SEO student Christian organization ra ri hanengei zwa vha zwo fhelela hanefho so na fhethu hunzhi vala ndo fhedza ndi sa u ḓivhi hetshiḽa tshifhinga tsha musi ndi kha ḓivha vala ndo thoma u ḓivha zwino ndi tshi vho shuma na wana ndi tshi vho pfhi hu na gai vala a ri ye zwino so nda ndi sa hetshiḽa tshifhinga na ndo tou focusa fhedzi kha uri ndi phase mara ndi tshi khou ita mafhungo a civil engineering obviously ndi dzi course dzine zwi tou ḓivhiwa uri edzi dzi a konḓa so ndi tea u vha no ḓivhudza uri ndi khou ḓo fhedza tshifhinga tshinzhi ndi khou vhala and then you mentioned uri na dzi course dzine ani khou zama u ita before civil au dzifhio course dzone ndo zama course nnzhi ngori ndo thoma ndi tshi swika ngei nda registera operations management nda ita for 6 months nda mbo ḓi tshintsha nda ri metallurgy nda tshintsha futhi nda ri chemical nda kona uri no course ine nda khou ṱoḓa yone ndi civil engineering nda swika nda fhedza ndo ita civil engineering lwa tshifhinga tshoṱhe ende ndi tshi vho ita civil engineering na vhathu vha nafsas vho ḓa kha nṋe nga murahu nyana ndi khou vhona uri no nthu subject dzanga dzi khou badeliwa na zwithu zwanga zwa tshikolo zwi khou badeliwa nda ya nda vhudzisa uri why vha sa khou badela vha ri no ri nga si badele ngori ini na ni khou sokou tshintsha dzi course so ndo fhedza ndi tshi vho tou badeleliwa nga iṅwe bazari ye nda tou applya nga saidini at least you got something and then also now re kha ḓivha kha civility I feel like most of the people now vha mechanical engineering they confuse it with mechanics and then havana vhathu vhane ni chamba nga civil I'm sure muthu wa khombula ngo to fhaṱa fhedzi is that what you guys do civil engineering ndi course khulwane badi ngori una zwithu zwinzhi zwine na nga shuma khazwo ngori huna zwithu zwezwi zwa dzibada i vhidzwa upfi transportation i kha civil engineering so ni khou ita civil engineering ni kha ḓi ita diploma ni ita zwithu zwoṱhe hezwiḽani mara ni tshi vho ya nṱha ngeini ni ya specialize ngori okay ndi khou ṱuwa ndi khou ita transport i ḓovha i khou deala na dzibada i khou deala na zwiporo i khou deala na runway ndi hafhaḽa hune aeroplane ya gidima hone i sathu takuwa ndi runway so ndi transport engineering kha civil engineering havha na maḓi ni a shuma nga maḓi like it's called water engineering hune ni vha ni khou dzhia maḓi u bva hanengei madamuni ni tshi a ṱanzwa na isa kha dzi reservoir na isa miḓini ya vhathu na swika na panga dzi meter dza uri vhathu vha kone u biliwa so na yone ndi engineering ndi civil engineering mara ndi water branch ndi khou zama pfesa uri i ṱanganisane na civil engineering hela zwo dzo ndi khou pfesa uri ri khou shela cement avha na bada ra ita tsimbi atwa tshiporo mara maḓi zwino unless u fhaṱa damu u ṱanzwa u panga dzi pipe dza dzedziḽa so ndi civil engineering na yone and then zwe zwa dzi bridge zwa dzi ha kona u ḓa zwe zwa zwifhaṱo so civil engineering ina dzi branch nnzhi so no ita ni vha ni fhethu hune ni fortunate in a way ngori ni a kona u shuma fhethu ho fhambananaho arali na vhona uri ni khou wana mushumo maḓini ni a ya dzi badani ni sa khou wana mushumo dzi badani ni a ya dzi buildings so na civil engineering ya tou fhaṱa nnḓu kana zwiḽa zwithu khou pfhi ndi dzi bricklayer fhedzi fhaḽa vhe ni shuma nga dzi skyscraper fhedzi not to fhaṱa ni nga ni ngo to draw dzi plan dzilani na mini not to uri ini muṋe ni vhe mufhaṱi mara vha ni advice uri zwezwi ni khou ita in service training ni kha ḓi ita internship ni tea u vha hands on na kona u ḓivha uri hu fhaṱisiwa hani mara asi zwine na ḓo tou shuma ngazwo ḓuvha na ḓuvha okay and then zwi amba uri now that no dzhena afho ti uri ni a kona u dzhia mushumo wa muthu wo drawer na drawer nine zwi amba uri now ndi khou ḓa kha mbusi uri do you think ni nga dzhia na mushumo wa quantity surveyor because ndi a ḓivha uri hu na mishumo minzhi ine dzi engineer dzore dzi a kona u dzhiela muṅwe muthu a vha si tsha ṱoḓea kha khamphani so ni nga fa tshikhamphani tshi ra tsha dza QS ndi khou nyaga i civil engineer uri fhedza ni nga ri ni civil engineer na swika na wana mushumo wa QS na ndi zwone ni nga kona u dzhiela muthu muṅwe mushumo nga nṱhani uri that's how broad it is
and then namba zvabhadha ti unaiombosene yerodha zvino and I've seen a lot of people vachizvipost that ungobona let's use Makhuba Skloof kana yebhadi yamesina yela bhadi naniko mona thava ti kana not even is umona thava pethu asimple so asikotwa bhada yamona yadwa ya continue abusofi this thing could have been saved otoitwa kuline uri bhada kaito continue ive apa ide apa not uri itome imone ide ive apa no zvazvikuitira minzo chipinga chinji bava kudila na slope issues arali yatwa straight idova i too steep for a car so vakozamolwa na slope vachikomona so ikogonya nga zvituku the more nichikomona so it's a issue of slope most of the time so but then pethu neavosina slope vo azveko ndori akana nchinozo slope achitoba that steep ivo like netibuzoro okay but that iko bva panonti iko da panonti so it can be like a straight line yatoda soti because ndoenda mulori maybe zviashimiswa for traffic but then ndazosoti traffic yamini mara ingava slope issues kana futhi ingava mafungo expropriation of land ila land maybe I belong to the government so it can be that issue ngori una mafungo expropriation une uchikuitwa dzibhadha niyasvika petu na proposer to the owners of the na khabane va media vala uri ringakona no renga shango lanu ri rishumise for badini ra kuita yona so sometimes vahana vathu then ndiyo nonena ngaita swira so and then also nichkwavapata dzibuilding dzasoti ndiavalonenda ndiyacheka the wheelchair access zvinoitozviita kana ndozvigudiswa class inori whenever there's like a wheelchair access make sure uri ikule na zvisteps kana zvistairs so to say uri zvidiscourage rine uri ushimisa ramp instead of into because one thing I've seen sorry ni Jen because nyawana hapo noni uzistairs hapa uramp hela ramp ichiguma hapa noni I continue ichi yakaimwe level ya ramp ntomana monera mrau na huma yasvika yadova imwe rembo so if nikuto chimina minute then I'm like I'm not gonna go there ndakuya and zvine zvaitiwa futi kasivila zvose kumunisa dzibhadha nazvivo zvinogudiswa vatu uri ni discourage rine no usually ndiana mafunga slope nevanisa kutodori slope chive too steep so that's why nichimonanya abare balance and then in terms of mishumo because mambo zori ngobva mushumoni zvinhu zvambo maybe I'm too sure zvazvi easy ani chitoma but then how easy is it to get an employment not to be under struggle wana mushumo ka civil engineering ngori ubva chendapedza ndotodzula 2 months fedzi and ela 2 months yenda dzula khayo ndonofoiniliwa ndobvudziwa pfuna mushumo wa internship une arali ni khou ṱoḓa ni tea u vha ni na lessons so ila 2 month nandikozama u wana lessons nadova na anoita chocho chipinga chichikotowa maybe ndio ndinachingaconsidera chocho ne so yova 2 months yamusi ndikuita lessons ndichitowana lessons pezi ndavafoinela ndari ndowana lessons ndaenda tholiwa ubva chichitla chipinga usvika zvino ndisokova ndikosikochinsha dzikampani ngori ndonochincha ungari dzikampani dzinosvika 6 ubva chendatomoshuma ndoshumesa ka dzi-private companies kusvikela ndichidecide uri no zvino kandiye muvusoni ndakonoda muvusoni muvusoni ndi public works city na ungava kha dzi-municipality dzedzi because achimwe zvaro fi engineer muvusoni ndisokombula public works apparently there's money there maybe there's zamba muvusoni ndive nanikuita dzipothole ngotibatiba dzipothole vari kotiba dzipotholo mara ne ndivoshumesa madini ndonovesa kha madhi ufirisa kha bhadha mara ndichithoma na ndi bhadhani that's anandikukona mbori madini anesivil uri nikudefend ndonovesa madini so na position ichibva idova ikuri ikotoda civil engineer ine comes in experience madini then na apply so municipality nenepa vo Joburg city of Johannesburg vo city of Tshwane and so on ndiyo nepetunerashumesa one and then how do you guys build bridges now that ni from madini it's like bridges are madini zipa this one una dzifoundation dzaona una dzifoundation dzina type dzopambana nawo una dzifoundation dzine dzatoshuma madini uri inde foundation yamusi nichikopata madini so uri chiti chikonokwata unowana rwanje already unowana rwanje so nevila tuzorino apa petu ili shango ningasipate dziflattened upfu
asi Venda. zwone Apparently hezwiḽa there's like an zwithu. issue with skyscrapers. Asi zwone hezwiḽa zwithu hu tou vha uri zwi ḓo ni dzhiela tshelede nnzhi u fhaṱa hafhaḽa fhethu. Rather than uri zwi impossible. A zwi impossible ngori wa checka fhethu no nga vho Dubai vha khou tou kwasha dzi thavha vha tshi swika vha tshi fiḽa lwanzheni vha ita dzi island hanengei. So ni a kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine na khou ṱoḓa u ita tshono tou vha uri zwi ḓo dzhia tshelede u fhirisa huṅwe fhethu ya. Okay. And then amba zori na khou tshintsha mishumo ino swika vho 6 ubva tshino thoma la zwithu zwone zori when you're busy changing jobs zwi vha zwi khou increase na nthu na salary. Ndi khou ita research for nṋe muṋe zwi. Ya ndo no pfa vhathu vha tshi khou zwi amba vha tshi ri sometimes na dzulesa kha khamphani nthihi vha fhedza vha sa tsha ni ṱhonifha so a vha tsha ni gonyisela muholo vha si koni litsha no tou ralo. So ndi khwine ndi tshi ita ni tshi tshintsha, which is what you did. mara na zwone upfhi zwi na dzi disadvantage ngori sometimes ni tshi vho apply in the future vha manga uri why o muthu a sa dzuli fhethu thihi u sokou dzula a khou tshintsha mishumo. Probably should have like a skill chine tshi a konḓa uri vha tou ni ṱoḓa nangwe ni ngo sokou shavha. Yeah, okay, ndi khou pfhesesa. A zwi amba uri na ni salary i khou gonya i tshi gonya. Hedzi khamphani dzoṱhe dza 6 dzo gonya nayo. Ndikombula so because I have a friend ane wazviita so it's for now everyone is doing this because of this. Yeah, and then now you went to vets and then you did your masters. How you mean masters yon? ndo ita masters yanga i diverse ngori ndo ita water ndo ita transport ndo ita project management kha masters in so it was within civil. I kha civil engineering so ndi masters in engineering in civil and environmental. So ya itova program ya 2 years and ndo ita nga tshifhinga tshavhuḓi ngori ndo ita nga tshifhinga tsha covid musi vhathu vha kha covid nṋe ndi busy na masters so nda fhedza 2020. Why nkuri au tshifhinga tshavhuḓi weren't you stressing depressed anokwa fhethu vhala tshifhinga tshoṱhe? Tshifhinga tshavhuḓi ngori nani na tshifhinga tshinzhi zwino vhathu vhanzhi ri khou shuma ri mahayani vhaṅwe a vha tsha shuma ro sokou dzula mahayani and then nga nnḓani hezwo futhi dzi klasi nnzhi dza dzi online. Dza dzi online so vha tshi koni ifha dzi resources na to ḓivhalela nga tshifhinga tshaṋu so nṋe ndo pfha uri zwa zwi simple compare u to ya kilasini zwino. Okay, so it was more of coursework rather than research do you amba ti? If 50-50 so ina 50% coursework 50% research ya ba masters ya so research ya kuitiswa ni through covid. Company dziṅwe dza dzo vala zvikwamba uri ni ḓo dzhia topic ine khamusi ndi tshiṅwe tshithu tshine no tshi ita before na siko dzhia water pipeline na research nga water pipeline zwa so and then you're going to be a doctor. Ndi kale ndo dzhia break ngori ndo fhedza 2020 so zwino ndi 2025 so ndi khou zhumbula uri muthu tea u mela tshikoloni a ita something something as in not chimwe chithu uba dokotela right? Because something ingazikanaita masters ya chimwe chithu futhi so now I want to know is it gonna be like doctorate no I can like to go the doctorate route or ndiye ndiye for doctorate and ndandisina pressure ndandikuita nga tshifhinga changa ndisongo jaya so zvingachimbira zwavhuḓi but then ni mani kuita mini ni kuita PhD ya civil like PhD mani go inventa zwithu kana ni mani ko kwinisa zwithu nga nḓila ya khwinesa ti so ndikazi usori ni kuita udokotela no ni ita masters don't you feel like it's enough also kana ndazo to ndofunesa bugu like I'm bored now and then I disabutwa ufunesa bugu to worry ni a swika fhethu ne na vhona uri no a thi ngo to vha busy nga maanḓa so ndi khou ngo ḓi keepa busy nga zwiṅwe zwithu na checka mishumo ane ya municipality na zwi vhona uri vhathu a vha ngo to vha busy a ri ngo to vha busy nga maanḓa ndi tshi khou zwi compare na musi ndi kha ḓi shuma kha dzi private companies ngori hangeni nda tshi shuma na vhusiku ngori na ndi khou ita project na hanefha nthuni Joburg ḓoroboni ri khou ita Rea Vaya so na ntshi ri ni khou ita Rea Vaya project dzi badi dziḽa dza mabisi hapfi no ngori nga masiari
huna dzi goloi nnzhi dzine dza khou vhona traffic a ri ite bada nga madekwana nga masiari ri khou tou ita dzi pavement dzedza nga matungo dza vhathu vho tshimbila mara nga madekwana ri vha ri khou ita dzi bada so hangei hu vha khou shumiwa so ni tshi vho ḓa municipality ni khou bva kha environment ya so ni vhona uri hafha a ri khou tou shuma ngei ḽa nḓila ine ndi khou shuma ngayo kha dzi private company na vhona uri no no vha na tshifhinga tshinzhi na Jamari ni kubisa kipiri cha mbubuso. How could I cheat? Because I've heard people say that. Or as long as you work in a private company, then you are working for your money. Mara mbubuso ni. I think washumi woto bori au shumu fana na ka private companies. Ngori va outsource the private company or zite mshumo. Rena raba ri koto oversee. Ninga ni koto ni supervisor ni koto check ori abala bathu ba kuita mushumo wonena. So niko shuma mara anicha shumo fana na mrawa a slave. Yeah. Anchashumo. Yeah, you're not working like a slave. So did you come to sorry where okay, ngori ndo na chipinga chinji kandi chishumisa vandu kuita zva chikolo na vanhu ko kunifadza ninge ka zva chikolo. Yeah. And then which one do you prefer? Ushuma muzo ni kana apa no na pressure. Zvine zve any challenge also. Okay, arari ko ramba zva vukuma in terms of nichikotodo uri ni dive zvitu. Zvaka civil engineering ndi khwine ni yangeni kha dzi private company ara ni kongo guda na ḓivha zwithu na vha na experience chavhuḓi and musi ni yangeni khanto mara problem i vha hone khori ni kha private companies ni dzula ni khou pfuluwa ni dzula no fara mbete nga tshanḓa ngori vha shuma nga dzi tenda vala so wa soko waniwa tenda Free State for zwino apfi ni khou pfuluwa zwino ni khou ya Free State na swika na vha ni Free State kana vha di Free State for 2 years ni to fhedzi hela project apfi ndo wana iṅwe Mpumalanga so ni dzula ni khou pfuluwa fhethu ni sa khwaḓela fhethu thi so nṋe nda vhona uri no ndo no neta nga mafhungo o pfuluwa a takadza zwiḽa ni kha ḓi tou thoma mara later on ni khou explore mashango mara nga murahu nyana ni a zwi vhona uri no ndi ngongo dzula fhethu thi hune ndi aḓela kha mbete muthihi vhusiku ṅwe na vhuṅwe so nda mbo ḓi decide uri kha ndi ye municipality and then don't you wish to go out there because I feel like ndangi una dzi building dza khwine dzine ro dzi vhona don't you wish to be part of those projects dzine dza khou itiwa mashangoni a nnḓa you Dubai ndi dzi project khulwane dziḽa don't you wish to go there I think for Zino, no, it's too late. It's not the right move. So it's too late. Someone has never go. Someone go hold you. Yeah, it's too late. Nendi kuita zvopambana nawo tichatofocus bidzi ka zva mushumoni fedzi nazvo zvinoenda kuita ngamatungo zvine zvingasindandelo uri nditende mashangoni ya. Okay, speaking of that also, why didn't you study property management? Because I feel like that's what got your name out there more than civil engineering. Oh yeah, actually, and you seem to enjoy it a lot. You don't post anything about civil engineering. It's always about property. So why didn't you just go for it? Yeah, it's a good one. I think for undergrad civil right mara nichivoya ntha maybe what you endo specialize nga structures rather than what ringari so mara ati disori nṋe ndi vhona uri zwi right zwoṱhe ndi khou zwi ita ndiko zwi ita nga nḓila nini nda khou zwi ita ngayo Okay, now that zwino ngori khamba nga property, let's just define what property is in terms of your work because ri tea u ḓivha uri property ndi mini zwa vhukuma. Property zwo fhambana ngori una muthu ane ari I want to be in property mara ni chiri into property you are talking about there's a lot of differences una dzi strategies dzo fhambana nawo kha property mumwe anga swika ari ndiko vha kha property ava kuita dzi student accommodation ndi u kha property na yene mumwe abva ri no nṋe ndiko ya kha property ndi ḓa ndiko to specialize fhedzi nga Airbnb ava khou ita Airbnb fhedzi mumwe abva ri ndiko ita property ava khou ita zwine nda khou ita zwone zwine ni fhaṱa dzi rumu nnzhi fhethu thihi na rentisa vhathu for ṅwedzi woṱhe zwine nda khou ita zwone so huna dzi strategy dzo fhambananaho mara zwoṱhe ndi property so uzwi define nga ipfhi lithi zwi a konḓa nyana mara ndi musi no ṱanganyisa zwoṱhe zwine nda khou amba zwone
yeah because ndono I think I've heard Zwanda ashkwambore I think focus more on student accommodation. So zambo in korini pata dzindu but is it sort of like but unanga estate nyana kana it's just like an individual house yena anapata imwe umwe. Ndichithoma ngori nichikothoma ne vanisina tshelede so ndichithoma ndothoma kha township. So ndichifika kha township ndasvika ndari okay ndikongorenga nnḓu ngavo 700,000 ndasvika ndairenga nga 700,000 ndi musi ni sina tshelede mara tinokuirenga nga tshikolodo ani kuirenga nga cash ndasvika ndairenga nga tshikolodo ila nnḓu i 700,000 yo thoma ndo swika nda dzhia tshelede yanga ndo swika nda dzhia tshelede yanga from tshikwamani ndo shumisa 804,000 u fhaṱa dzi room. So ndi tshi fhaṱa edziḽa rumu ndo fhaṱa dzi rumu dza 6 dzo kwamana na 2 bedroom ile ye nda i renga. So dzo fhelela dzoṱhe dza vha dzi 8 room kha hetshiḽa stand. Nda vha ndi khou rentisa bachelor nthihi for example something like maybe 3.5. So na wana kha stand ndi tshi vho ita something like 26,500 nga ṅwedzi mara ngori tshikolodo tshe nda tshi dzhia ndi tshikolodo tsha 700,000 fhedzi zwi khou amba uri ndi khou badela 7,000 kha bannga. Maybe nda dovha nda badela dziṅwe tshelede ṱhukhuṱhukhu dzedzi dzo tou manager property yaneiḽa so ni mara ni fhedza ni na profit yavhuḓi ngori arali ni khou ita 26,000 na vha ni khou tea u badela bannga 7,000 fhedzi na badela zwiṅwe zwithu maybe a ri soko ri 3,000 zwi khou amba uri 10,000 i khou ya kha maintenance ya nnḓu 16,000 ndi profit yaṋu ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe. So ndo thomisa so ndi tshi khou ita kha dzi township nda renga nnḓu nnzhi nyana kha dzi township ndi tshi ita zwezwo strategy tshithihi mara ndi tshi khou fhaṱa dzi rumu dzo no vha nnzhi dzi sa tshavha esigisi. Ndi tshi fhedza yo fhedzisa ye nda ita yone yo vha i kha estate ngori yo vha i nnḓu ine ndo dzula khayo nda dzula khayo nda ḓivhudza uri ndi khou ngo i badela uri i ṱavhanye u fhele iḽa nnḓu. Ndi tshi to fhedzi u i badela na mbo ḓi decide u pfuluwa nda panga vhathu kha estate anila. So zwino ndi nga si ri ndi focusa kha township mara ndo thoma kha township. And zwa property zwa tou bva gai zwino lufuno lwa hone? Zwa property ndi kalo ngari ndi kha ḓivha ṅwana nda tshi sokou ri no muthu u tea u vha na property kha province iṅwe na iṅwe zwezwi zwi muhumbuloni ha vha uri ndo no aluwa zwino ndi tshi tsheka uri okay nṋe ndi muthu ane ndi funa zwo save ende ndo zwi thoma ndi tshi tou thoma u shuma nga 2010. At least I ngo thoma ni varsity baby basema bana ni save at least bakuzibona uri muthu save akushuma ndo tou uri hayani ndi kha ḓivha university tshelede ina ndi khou i wana yo iṅwe tshelede ṱhukhu badi ngori mi yanga vha tshi shuma sa cleanara kerekeni ya Muligwa ngeni vha cleanara full time. So na tshi wana tshelede ine na khou fhiwa 450 ni university. So ila tshelede naho ni tshi khou tou zwi funani ni nga si save kana ri students to short ni nga si save na ni khorenga nga discount. So na tshi wana uri zwine just dzi responsibilities za dzi expenses dzanu dzi vha dzi nnzhi u fhirela tshelede ine na khou wana yone u bva hayani. So ndi tshi tou thoma u shuma hovho tshone tshifhinga tsha right tsho uri ndi thome u save mara ndi nga ri na zwezwiḽa ndi khou ri receive tshelede ṱhukhu nda ndi tshi zama uri ndi i manage iḽa tshelede ngori arali na balelwa u i manager na musi na wana iṅwe tshelede nnzhi ni tshi thoma u shuma a ni nga koni u i manager ngori u manager a zwi tou thoma musi muthu a tshi thoma u shuma. Ndi zwithu zwine ini muṋe ni tou zwi developer ni tshi vho muholo u tshi vho gonya na kona u vha ni tshi vho zwi ita zwo no vha simple. So na nṋe ndi tshi thoma u shuma ngori nda ndi hu kale ndi khou ḓi manager ni dzi tshelede ṱhukhu dze nda ndi khou wana dzone. So ndi tshi thoma u shuma ndi tshi badeliwa 6,000 zwo vha simple uri ndi ri no ndi khou ḓo save 3,000. How do you say 50%? How do you say 50%? 3,000. Mara zwine nda nga amba zwone zwine nda dzulelwa amba zwone ndi zwa ri 6,000
ya 2010 haifani na 6000 ya 2025. And then chimwe chithu chenda ndo vho nthusa ngatsho mushumoni vho vha vho ṋea goloi vho ṋea bantam ndi tshi tou thoma u shuma fhedzi vho ṋea bantam mushumo zwavhuḓi upogo ni tshi thoma u shuma na license ntswa ndi ḓo ya ngayo saithini ene nda fhiwa na petrol card ndi tshi tou badela nga khadi petrol. So ndi tshi tou thoma u shuma fhedzi na ndi Mpumalanga ri tshi khou ita N2 ine ya khou bva Emelo ya Pitritif. Ndi tshi tou swika ingeni nda ndi khou fhiwa 6000 tshelede ena ndi khou badela yone kha rente u nga ri nda ndi khou badela 1250 kha rente. So ndi muthu ane ndi ene tshelede ine nda khou badela yone na yo ḽa ra tshi tou gazata ri vhavhili ri tshi dzula ri vhavhili kha apartment iḽa mara muṅwe na muṅwe na rumu yawe. So ri tshi tou gazata uri habisani 350 ra renga grocery ya 700 ra vha ro fhedza for ṅwedzi. So nda ḓivhudza uri no kha ndi save 3000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda save 3000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe swike tshi swikela 36000 ṅwedzi ṅwaha u tshi fhela nga 2011. So mara nda continue na zwezwo zwo save mara zwino ndo no vha Pitori ndo no vha kha iṅwe company ye khou mbadela 10000 and then nda ri kandi save iko gonya miwa ni private company zikho raro so ichi goje jiri 10000 nda ri ndo ḓo save 5000 nda save 5000 for ṅwaha ndi tshi fhela ṅwaha nda ndi na 60000 plus ila 36000 nda na 96000 nda continue nda save swika 2013 ndi yone nda thoma renga goloi yanga yo thoma ene ndi tshi renga no ya ndo ya hezwiḽa zwo tonga ndi khou renga vhurotho u tou ya na badela na vhuya nayo so goloi yanga yo thoma ndo i thomisa so ndo ya nda tou i renga cash ndo dzhia muṅwe mutukana nda ri kha ri ṱuwe ngori nda ndi na goloi ya khamphani nda ri a ri ṱuwe nga goloi ya khamphani ri ye ri renge ini ḓo uya ni khou reila ya nga ntswa ra swika ra renga ndo no vha na 120,000 nga 2013 nda swika nda i renga nda vhuya nayo mara nda continue na niḽa lifestyle yo sokou save ndi khou sokou save 2015 ndo no vha futhi na 100,000 iṅwe ine ndo no i save futhi nga nnḓani ile nda renga ngayo goloi ndi yone ndi tshi decide uri no kha ndi renge nnḓu. And ndo wana iṅwe company futhi ya mbidza for interview ri ḓani for interview ndi tshi ya for interview vha ri no ri ḓo ni badela more ngori ni na BTech ka civil engineering. Ni badela 32,000 vha thoma badela 32,000. Was that a jump from 10? From 10 from 10 to 32,000 vari then badela so ndi tshi renga nnḓu nda ri no ngori zwino ndi vho hola mo kha ndi save 15,000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe and nda sa funi zwa zwikolodo ngori goloi ndo i renga cash nnḓu yo vha yone tshithu tsho thoma tshe nda tshi renga nga tshikolodo tshihulwane tshingafho ene nda pfha uri itshi tshikolodo tshi khou mbora kha ndi save 15,000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda save 15,000 ubva 2015 u swika 2018 heiḽa nnḓu ndo i renga nga 522,000 mara nga 2018 ndo no save 520,000 and for some reason nda tshi keepa zwi screenshot zwoṱhe like kha phone yanga zwino una screenshot tsha 2013 screenshot tsha 2014 screenshot tsha 2015 nda tshi keepa record ya tshikwenda chimwe so ndi muthu wa so namusi ndi tshi khou ita project zwino ara ndi khou fhaṱa ndi that's why ndi tshi kona u ni vhudza uri ndo fhaṱa iḽa nnḓu nga 804,000 ngori ndi muthu ane ndi khipa dzi record dza tshiṅwe na tshiṅwe so ndo no vha na 520,000 nda i dzhia nda ri ndi khou badela off nnḓu ndi tshi swika nda vhudzisa uri ndi khou shotha nga vhugai vha ri ndi khou shotha nga 512,000
so hezwiḽa zwithu zwo mmangadza badi ngori ndo badelila nnḓu for 3 years from 2015 to 2018 ndi khou badela 5,850 ṅwedzi muṅwe na muṅwe so nari 5,850 times 12 months times 3 years ndi 210,000 so ndo badela 210,000 mara tshikolodo tsha dropa nga 10,000 fhedzi zwine zwa khou amba uri 200,000 yo ya kha dzi interest dzo badela nnḓu iḽa so nda thoma u wara uri ndi tshi dzhia tshikolodo ndi songo tsha badela tshikolodo nga period ine ya vha yo ambiwa upfhi ndi badele tshikolodo nga period nani dzhanga 20 heiḽa yanga ya i khou bora ngori ya i 25 years so ya ya miṅwaha minzhi so ndi tshi badela nga 3 years ndo saver 22 years nda ndi kha ḓi tea u badela for the next 22 years. How much were you going to pay in total? I'm sure ni fedza ungari kha 1.4 million ari 5,800 so more like 3 times amount ine na khou tea u vha no badela yone so vha vho dzhia tshelede nnzhi badi mara ndi tshi fhedza ndi tshi calculate uri ndo badela vhugai ndo badela 210,000 plus 510,000 so in something like 720 something like 720,000 instead of 1.4 million so ndo save a lot of money nga nthani yo ṱavhanya nda i badela so ovo kale ndi tshi khou ita zwithu zwo save na mini na zwezwo so ndi zwithu zwine ndo zwi ita throughout and then is it the famous house that you paid in 3 years ndiyo ine ya vha i khou trenda okay dziḽa nnḓu dzi a ḓaḓisa vhathu ngori ndi mbili so dzi a ḓaḓisa vhathu ngori ndi mbili ndi mbili okay huna nnḓu yo thoma ye nda i badela nga 3 years exactly 3 years ine ya vha 36 months so you went to the bank kana wherever you were ndo ya nda i renga nga 522,000 nga bondo nda save 15,000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe swika 520,000 nda i badela off ndi nnḓu yo thoma ndi i badela off nga 2018 ndi ra ri khou amba ngayo ndiyo thoma ndiyo niyo thoma so after that nda mbo ḓi decide uri kha ndi thome business ya property ngori nda ndi sa tsha badela goloi itshi ndo ya renga cash and then nnḓu ndo i badela off nda ndi sa tsha badela tshithu itsila ndi khou sokou hola mara ndi sa khou badela tshithu so nda ri kha ndi thome business ya property hafho uri nga tshifhinga tsha covid ngori zwithu zwi fhasi like dzi interest dzi fhasi zwi vha zwi easy uri ni renge dzinnḓu nga zwikolodo so nda swika nda renga nnḓu mbili nga 2020 nda renga mbili nga 2021 nda kona u renga ine nda dzula khayo ye nda ndi khou dzula khayo so heyi ye nda ndi khou dzula khayo ndo i renga nga 1,314,776 ndo i renga nga 1,314,776 so ndi tshi renga na yone nda ri okay ngori a thi tsha ṱoḓa u ita mistake we nda ita wone ndi tshi badela nnḓu yo thoma ngori nnḓu yo thoma ndo swika nda saver nga matungo ndi tshi khou saver tshelede nga matungo ya hula ya ri 520 nda ya nda i dzhia nda badela off mara arali ndo vha ndo dzhia 5,850 na ndi khou badela yone ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda i ṱanganyisa na 15,000 then ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda badela 20,850 kha heiḽa nnḓu nda ḓa ndo i fhedza nga 1 year 6 months so half because 1 year 6 months ndi half ya heiḽa 3 years no sorry 2 years 6 months nda ḓa ndo i fhedza nga 2 years 6 months nda ḓa ndo i fhedza nga 2 years 6 months ndi ḓo vha ndo ḓi savela 6 months iḽa ngori ndo fhedza ndo i badela nga 3 years and 6 months ndi tshelede nnzhi ngori ndi 5,850 times 6 plus 15,000 enda ndi khou save yone times 6 ine ndi 120,000 so ndo nga strategy tsha wrong ndo loser 120,000 arali nda ndi tshi khou i badela i 20,850 ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda ḓa ndo i fhedza nga 2 years 6 months nda ndo save 120,000 so nda ri no zwino ngori ndi vho ḓivha hezwo kha ndi tou badela heyi nnḓu tshifhinga tshoṱhe so ho vha tshi ri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nda invitiwa pfhi i ḓani ni ambe
Rustenburg then ni ambe Mpumalanga for the events. But for the events and the charge Jama do I like it. Not don't guy uri va there va podcast. Dem guy with a podcast. With the Ravan. I really don't like him. Mrena ne. I go to the So to understand your voice unless you do that after. No. You are calculating the minutes. Bring out your catch up. What you bring out? Yeah. The event in the charge ndichi ya uita nthu na dzi seminar dzedzi nenda ndabandiko to host nene wana vhathu vha tshi khou badela vo 400 and something 50 u joina dzi event dzana. So tshelede yeneyo ndi tshi holeliwa iṅwe tshelede iṅwe na iṅwe na nda i wana nda ndi tshi khou iposa nḓuni. Arali muthu a renga bugu yanga ndi tshi dzhiela tshelede ya bugu nga madekwana maṅwe na maṅwe nda badela nnḓu. So ho vha u swika tshifhinga tshine ndi badela nnḓu ḓuvha na ḓuvha hu si na ḓuvha line nda dzhena kha app yanga a huna tshelede ine nda khou i transferela kha nnḓu. Zwo no tou vha zwithu zwa ḓuvha na ḓuvha ndi tshi zwi ḓivha uri ḓuvha na ḓuvha ndi khou badela nnḓu. And then zwa ndzhiela 39 months u i badela off ngori ndo thoma u dzula kha iḽa nnḓu nga December 2021 and fhedzi u i badela this year nga February dzi 25 dza February this year ovo u bondo yanga yo fhedza. I love how you keep record of yeah. everything like the 25 76 rand. Yeah. So wo ḓuvha langa ḽo fhedza ḽo badela heiḽa nnḓu. So heyo ndi nnḓu ya vhuvhili yo ine ndo no i badela off nga 3 years 3 months 39 months heiḽa yo thoma 36 months yo fhedza yo vha 39 months. Mara tshikolodo zwino tsho no vha tshihulwane tshi sa tsha vha 522,000 tsho no vha 1,314,776. Yeah. And then with all these monies that you're speaking of, atikuyanda fani kama za investment nikamba zosave like ndikuiveye sort of bangani akufika do manchwara probably after 6 months or what. Okay. What was happening there? Mathomo ndi tshi thoma nda tshi soko save kha dzi bannga nepo ni tshi wana vho dzi 32 days notice dzedzi ndi tshi khou shumisa dzone u tshi wana wo panga KMC wo panga 100,000 u tshi khou ita only 600. Yeah, true. Mara kale zwa tshi ntakadza uri ndi khou badeliwa 600 una tshifhinga tshana ndi tshi badelwa something like 5,000 a tshi mbadela tshelede yo no swika 5,000 nga bannga kha dzi interest ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Chamuriwe millionaire then. So una tshifhinga tsha so tsha musi ndi tshi soko takadziwa ngori bannga i khou mbadela 5,000 mara ndi tshi vho zwi checka nga murahu nyana uri heiḽa tshelede ndi tshelede ṱhukhu ine nda khou i wana compared to musi arali ndo ita project ya dzi room dzo rentisa. For example zwino u ita room nthihi yo fhelela i bachelor ina toilet yayo ina shawara yayo ina dzi cupboard dzayo za zwiambaro na dzi cupboard za kitchen ina ku kitchenette. So u ita zwoṱhe zwiḽa zwithu room nthihi indzhela 100,000. And then arali yo ndzhela 100,000 ndi ita something like 3,500 nga ṅwedzi nga room nthihi. So arali nda dzhia 100,000 nda i panga kha property ndi khou ḓo ita 3,500. Arali nda dzhia 100,000 nda i vhea banngani ndi khou ḓo ita 600. So nda thoma u ḓivhudzisa uri ndi tshifhio tshine nda khou tea u itesa tshone nda fhedza ndi tshi vho panga tshelede mo kha property u fhira u i panga kha banngani. Ngori bannga ndi soko vhona ungari i tou vha nḓila yo u balansa tshelede yawo i vha i sa khou gonya ngori hu vha hu na inflation ine ya khou itea. So arali zwi tshi dzhia 100,000 u renga ho microphone nga January nga December la microphone au chava 100,000 wono va 106,000. So tshelede ya ninga yo gonya ni vona ungari ni na 106,000 mara ani na 106,000 ni na ni la tshelede ina ni nayo mathomono to vori voni balance la yone throughout inflation mara ani khou ita tshelede nga u vhea tshelede banngani. Although ndi nga siri vhathu vha songo vhea tshelede banngani ngori ndi yone fhethu ha safe ha musi arali ni sina
investment goal yori ndi ise gai hei tshelede hune ya vha safe ngori hu na dzi investment hedges no ḓo pfhi kha vha pange 100,000 i ḓo gonya vha vhugai zwa vha zwi scam so it's better no i vhea banngani arali ni sina tshiṅwe tshithu tshine na khou ita tshone tsha investment tshine ni a tshi themba uri itshi ndi tsha vhukuma Okay, Jambori, I just need a yes or a no answer. You do hold your phone sometimes like this. Na Janaka app, na bona una probably 7 figures. No, I already didn't know. No way. You spoken of a lot of money. Mara, I feel like kale. Yeah, kale ndono bona million before. With my own eyes in your own account kale not zvino now ndivho vhesa tshelede kha dzi property na kha zwithu zwine nda khou ita zwone a thi tsha ṱoḓa u dzula na tshelede nṋe muṋe so when do you make your first million ndi zwithu zwa kale ngori this is about 2019 yange murahu ndi zwithu zwa kale and then zwine zwa itea ndi zori kha property the more ni tshi khou fhaṱa dzi room the more it's easy zwino u save tshelede nzhi arali kale nda ndi tshi save 3000 ndi tshi save 15000 ila 15000 ai tshavha tshelede ine nda nga ri ndi nga si save 15000 zwino obviously ndo no vha na dzi room nzhinzhi dzine dzi khou dzula vhathu obviously arali ndi khou ri ndi khou save zwino ndi tea u vha ndi khou save uma 60 70 per month So which part do you think is the most to make money? Because you spoke of like the accommodation, Airbnb, the ones that you're doing at the rooms. So if you're bored doing you're fara chelede, ndingari property yonine ndi fhethu safe and ndi nga nṱhani ha zwithu zwivhili kana zwiraru zwine nda nga amba zwone property tshithu tsho no takadza tsho thoma ndi tsho ri ani tshimbili nayo hune na khou ya hone so risk ya hone it's high in terms you lose I fani na goloi ni amba zwino na ri ni khou reila na mbo ḓi wana accident na si tsha vhuya nayo dzi insurance dza no badela zwo vha zwo fhelela nayo mara kha nnḓu i safe nyana ngori ani tshimbili nayo yo dzula fhethu it's a fixed structure so ina dzula dzi risk dzone dzi fhasi and then tshiṅwe tshithu ndi tsho ri i khou gaina value ṅwedzi muṅwe na muṅwe so tshifhinga tshoṱhe ila property i khou gaina value yo dzula zwine kha goloi it's a different of that i khou lose value every month so and why is that also tipfesisi u tshi pfi because nnḓu i khou gaina value all the time mara ndi nga ngomu ri khou i shumisa i khou ruwa nga ḓuvha pende dzi khou kuvhuluwa just like goloi nayo i khou ḓi tshimbila ati why u tshi pfi nnḓu i gonya value goloi i tsa value okay ya goloi ndi pfesesa I want to understand the way ya nnḓu okay tshiṅwe tshine nṋe nda vhona tshone ndi tsho ri ndi ngori shango a huna shango ḽiswa ḽine ḽa khou itiwa so arali ni sa koni u ita copy ya tshithu hetshiḽa tshithu tshi ḓo gonya value zwine zwa ita uri tshelede i lose value ḓuvha na ḓuvha ndi ngori ḓuvha na ḓuvha Pitori vha khou printer tshelede ntswa tshifhinga tshoṱhe so i ḓo dzula i khou lose value mara shango ḽi dzula ḽo tou ralo arali hu Thohoyandou ndi Thohoyandou hapfi ho ḓala ani tsha wana zwi stand hafhaḽa fhethu so u dzula u khou gaina value okay so kezwi ndi khou bva okay because ndi khou bva gai ndina 25000 which I'm getting every month ndi khou nyaga u ita zwa property where do I even start phala fhethu uri ndi kone u tshila ndi kone u ita property also tshithu tsho thoma tshine nṋe nda encouragesa tshone vhathu ndi u manager zwezwo zwine na khou zwi wana arali 20000 ni tea u kona u ḓivha uri i khou ya gai hei tshelede ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha si khou wana 20000 ṋamusi after maḓuvha maṱanu a nga si tsha ni sumbedza uri iḽa tshelede i gai so ni tea u thoma na kona u i manage iḽa tshelede uri okay ndi tshi receive 20000 ndi khou ita mini ngayo upfi arali ini muṋe na sa ruma tshelede yaṋu ni ḓo dzula ni khou mangala uri yo fhelela gai so ini muṋe hu tea u vha ini ane That's what you guys are saying. Get the Romanian. So u khou tea u vha ini ane na decide uri ndi tshi wana 20000 i khou tea u ya gai ya itea mini ngayo zwi songo tou ni mangadza uri tshelede yo fhelela gai so ndi tshithu tsho thoma tshine vhathu vhane vha khou receive tshelede vha tea
vha natsho vho accountability uri ndo receive tshelede ndi khou ita mini ngayo. And then sometimes hu na tshiṱeji tshine ni tea u tou ṅwala na fhasi arali ni khou pfha ni sa khou ḓivha uri hu khou itea mini. Ndi khwine ni tshi tou ṅwala fhasi uri okay ni tshi yo renga vhurotho na ṅwala uri namusi ndo renga vhurotho matshelo ndo renga zwiambaro. I feel like that's what you do, eh? I'm not here. No. The way you know down everything, ndi zwiita ndi tshi khou ita dzi project fhedzi mara hu si na project on a day to day like namusi athi tshavha athi muthu ane nda ṅwala nazwo dzi groza uri no shumisa vhugai athi ṅwali groza. And then you spoke of Airbnbs also as another way, property. Do you think that thing is beneficial? It's just something chiko ḓi ri thusedza vhathu vhane vha vha na dzi property? No, Airbnb na tshelede hu tou uri ndi mafhungo a location uri ni khou ita gai, zwi vha a key, zwi vha zwone zwithu zwa vhuṱhogwa hezwo uri i khou itiwa gai. So arali wa checka fhethu no nga Pitori hangeni hune havha na lagoon upfhi the Blyde ndi fhethu hune vhathu nga dzi weekend vha khou ṱoḓa vha vha hanefhaḽa vha tshi khou dzhia zwinepe vha bichini. So ndi fhethu hune arali na ṱuwa na swika na ri ni khou ita Airbnb ni khou ḓo ita tshelede. Havha na fhethu hune khamusi ni sokou vha khonani huṅwe hune obviously na swika na hafhaḽa fhethu na ri ndi khou ita Airbnb ni ḓo vhona ni ḓo ri a zwi shumi zwa Airbnb hu si problem hu si Airbnb strategy uri ni khou ita gai. So ndi mafhungo aneyo uri arali vhathu vha tshi khou investa kha property tshine na tea u ḓivha tshone ndi tsho uri ndi tshi khou renga heyi property ndi strategy tshifhio tshine nda khou yo implementa tshone. Ngauri sometimes problem asi property yonina problem ndi strategy tshine na khou tshishumisa. Huna fhethu hune a ni ngo tea u swika na ita Airbnb ende huna fhethu hune a ni khou tea u ita student accommodation. So ni tea u vha ni tshi khou ḓivha ni sathu renga property uri property ndi tshi khou i renga ndi khou ḓo vha ndi khou ita mini and based on what. So ni mafhungo aneya uri ri tea u ḓivha zwi strategy zwa property uri zwi tshimbilisane ni sathu invest. Okay, and then speaking of the location na mini, I've heard people say uri ni nga ḓi wana nnḓu nthihi yo rali so i tshi khou ita 1 million venḓa and then i tshi ḓa Joburg ya ri 5 million i tshi ya Cape Town ya swika ri 15 million the same house. Zwi vha zwi khou itiswa nga mini zwiḽa zwithu zwavhuḓi vhuḓi uya vheiwa property I'm sure ni ya tshekana nazwo zwithu. Ndi nga ri ndi na location uri i gai heyo township ngori zwi tonga a ri soko ri khou compare Riverside na Katlehong. Zote ndi dzi township mara township ya Riverside ngori i tsini na center i ḓo vha na value more. Vhathu vha pfanga vha dzula 4 weeks. But what Riverside I'm going to drop 4 weeks. Ndi 4 ways. Ndi Riverside. Why was I deep salute? What's your deep salute? Yes, so Riverside ina value more. The township ina value more ngori tsini na Western City na gai. Just because it's in a and Jambori, you think it's not wise for muthu ane unya kutama property. Say okay, let's take me for an example. And you're going to student accommodation for university. Ndingasenda pata ndo guy. Una tudzindu za Shandim. What do you think of that thing? Because I feel like when distance ebukati I mean all those things. Ini mtu wa property ndingazita zwa student ndikopata Shandima for mtu wa university. Ningafata mara ite be project khulwane ine asi dzirumo dza 20 feeds ningo dovha niko ngori ningo toiva niko mblori obviously vha ḓo ni require uri ni ni vhe na transportation uri vhana vha ḓo tshimbila nga mini. So arali iku complex kutukutuku kwa 20 rooms ni ḓo struggle ngori dzi costs dzanu dzi ḓo vha nnzhi dza travelisa vhathu vhana vhaṱukuṱuku niko vha isa university ḓuvha na ḓuvha ni tshi check izwo zwoṱhe mara arali project khulwane ine na ḓivha uri i khou ḓo vha i khou ita tshelede ndi dzi rumu nnzhi then i nga shuma ni ngei Shandima. Okay, and then havha na hei noni ya dzi yori nnḓu u renta kana uri o tantu renga. Ndi hafho hune havha na debate khulu nga maanḓa in terms of property. What do you think of that? Which one should I do? Do I rent? Do I buy?
or it depends on the azwi location? fani hezwo zwithu ngori tshithu tsho thoma ndi tsho ri tshithu tsha vhuṱhogwa ndi tsho ri ni vhe na ndango ya property. Nṋe ndi nga si ḓe Joburg nda dzula for 20 years nda vha ndi khou renta kha muṅwe muthu, ndi tshi fhedza 20 years nda humela Venḓa ndi sina tshithu ende nda vha ndo badelela tshikolodo muṅwe muthu for 20 years. So arali ni khou badela tshikolodo tsha muthu, why tshi sa vhi tshikolodo tshaṋu ini muṋe? Tshine na ḓivha uri no no fhedza u badele hetshi tshithu tshi khou ḓo vha tshaṋu tshine na nga tshi ṋea vhana na ri ndi property ine nda khou i sia na vheni. Kana rentisa like you do. Kana na rentisa. So ndi mafhungo a so nṋe nga nṋe muṋe mafhungo o renta a thi to a pfesesa zwavhuḓi nga nnḓani arali ni tshi khou renta mara na ini ni tshi khou rentisa huṅwe fhethu. Okay. Shamorola koni badetshela. Yeah. So hezwo ndi zwone zwine nda zwi pfesesa, not mafhungo soko ri ndi khou sokou takadziwa nga u renta fhedzi ngori dzi rent dza ngeno Gauteng dzi khou ḓura, ni tshi khou badela 9,000 ṅwedzi muṅwe na muṅwe for ṅwaha ndi vhugai? Ndi tshelede nnzhi badi. So nga October ndi 90. Yeah, so ndi tshelede nnzhi badi ne ndi khwine arali ni khou i badela i vhe tshi khou fhungudza tshikolodo tshaṋu ini. Yeah, u fhirisa u nga ni khou tou badelela tshikolodo muṅwe muthu uri ni mu fhedzele tshone. You seem to have a lot of discipline, man, because I feel like no nambesa zwinzhi zwine hezwi zwithu ngwasa to dzula wa umbulanga zwo nga si zwithu. So now I want to know what are some of the things dzine na vha ni khou zwi sacrifice uri ni ite zwithu, because I feel like ndi mujita ndo rali ndi nyago drive probably the latest GTI, ndi nyago dzula fhethu une hu to vhonala zwa vhukuma. So what is it that you're sacrificing yourself? Yeah, ndi zwinzhi ezwo sacrifice ndi zwinzhi ngori arali ni khou ṱoḓa u bvelela kha mafhungo a dzi tshelede then u sacrifice zwi fhedza zwo ndo vha vhutshilo hanu. Ni tea u vha no ḓivhudza uri ndi ḓo sacrifice. So nṋe tsho thoma tshihulwane tshine ndo no sacrifice tshone tshifhinga tshilapfhu ndi goloi. Ndi goloi ngori which is the biggest liability which is the biggest liability. U bva tshe nda thoma u reila goloi nne u swikela zwino ndi kha ḓi reila Polo. So ndo reila Polo for miṅwaha ya 15 ndi tshi khou shuma. Ndi ngana mbili ndi tharu ndo no reila Polo tharu. Ndi tshi wana accident vhathu vha tshi ri no zwino ni khou ḓo upgrade na vhuya nga mini nda vhuya nga Polo. So yo vha yone iwe sacrifice ya nthu ya miṅwaha minzhi. And then wa vha na tshifhinga tshine ndo vha ndi tshi ḓiwana kha musi tshikwamani ndi na tshelede ine ya nga renga Polo 5 cash mara ndi khou dovha nda reila Polo. So ndi na tshelede ine nda nga reilinga iṅwe goli khulwane mara nda ḓi dovha nda renga Polo. And I think zwo vha zwi necessary khori ndi kone u fhaṱa zwe nda fhaṱa zwone kha dzi rumu dza dzi investment. And zwino I think tshifhinga tshi khou swika tshine nda ḓo i tshintsha Polo nda si tsha nda vha kule badi na Polo mara yo vha iṅwe sacrifice ya miṅwaha minzhi. The way like ndo zvino yes my 30 million komela Brabus ngari shoka. So goloi yo vha tshithu tshone tshine ndo sacrifice for miṅwaha minzhi. Then na mafhungo uri I think nṋe zwiṅwe zwithu zwa nthusa ndi mafhungo a mahalwa uri thinu ya halwa. So ho vha sina tshelede ine nda khou tea u vha ndi khou i spenda nga dzi weekend ndi tshi khou renga mahalwa na vhuya ḽa tshelede vhuya ḽa tshelede. So ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo nthusa uri athinu halwa. Then again ndi muthu wa simple thi ambari dzi brand ndi tshi khou gidimedzana na dzi brand na mini. And then athi muthu wo ṱoḓa u tshentsha zwithu ngo ṱavhanya like phone ine nda khou shumisa yone ndo i renga 2019. Ndi khou shumisa iPhone 11. So ndi kale ndi khou shumisa athive houḽa muthu ane nda ri ndi khou tea u gidimedzana na dzi iPhone zwino no. And then tshiṅwe tshithu ndi tshetshi tsho ri mitsiko athi tendi mitsiko
ya vhathu i tshi vha mutsiko wanga. Vhathu vha songo ri ngori ni civil engineer ni tea u reila goloi ya so ni tea baki muna ni baki. That's what they do. Because apparently ndio tsana boots eliani na fimi na beef and then now nika baki. Yeah, to anenda affectiwa nga dzi pressure. Ndi avala vhathu vhane vha ita tshithu nga tshifhinga tshanga. So arali ndi tshikori ndi kho ṱoḓa u tshintsha tshithu uvho si mafhungo uri vhathu vha khou tori tshi khou tea u tshintshiwa. Uvho nṋe ane ndo decide uri zwino ndi tshifhinga tsha uri ndi ite itshi tshithu. And then na nṋe muṋe a thi ḓi mutsiko uri ndo aluwa kerekeni ya Muligwe mianga vha cleanara kha ndi sumbedze vhathu hafhaḽa kerekeni uri zwino ndo no vha na tshelede kha ndi renge goloi ya so uri vha zwi vhone uri zwino ho muthu khou ḽa tshelede ngori abe nṋe ndi tshi ya Venḓa ngeni a thi na dzi property dzanga. Yeah, true. So hu vhu sina tshithu tshine muthu a khou tshi vhona tshine tsha khou sumbedza uri muthu khou ita zwavhuḓi. Except for the interview, now that what muthu na the property yange chikwa. So muthu vha sa khou vhona tshithu. So vha tshi ni cheka vha cheka uri okay zwiambaro zwine a khou ambara zwone goloi ine a khou reila yone. Bara u khou ḓi reila polo zwi khou amba uri muthu u khou tambula mara vha sa khou ḓivha uri hu khou itea mini nga vhutshilo hawe muthu. So ndi mafhungo a so uri a thi khou ṱoḓa u ḓi ṋea mutsiko and a thi khou ṱoḓa vhathu vha tshi ṋea mutsiko ndi ita zwithu nga tshifhinga tshanga ende zwo nthusa badi uri ndi kone u manage tshelede dzanga zwavhuḓi. And then with all this money dzine na vha nadzo na mini, did you ever throw a face ye na pfonga there's like black tax kana vhathu vha khou nyaga u ni panga ḽa mumulo wa black tax ni sa zwine vhathu vha ambisa zwone zwino? Okay, zwo no takadza kha nṋe ndi zori ndi tshi thoma u shuma nga 2010. No, yeah, 10. Yeah. Mianga na vhone vho ri vha cleaner phalani ya Muligwe vha thoma u funa zwa vhudededzi. Oh yeah. Yeah. So mianga vho ya university vhono vha muhulwane badi like zwiḽa zwo ya university no no vha muhulwane na rine. Yeah. Yeah. So vho ita zwezwo vha ya university ya Venḓa vha ita teaching. So 2010 nga January vhone vha khou thoma u shuma. Nṋe 2010 nga June nda ndi khou thoma u shuma. So ro thoma u shuma tshifhinga tshithihi u shuma mushumo wavhuḓi. So a hu ngo vha na hetshiḽa tshithu tshine a khou tou pfhi i tou vha khombekhombe ngori vhone vha ḓo vha vha khou hola maybe 20,000 ya vhudededzi nṋe ndi khou hola 6,000. So ho vha hu si na khombekhombe yori ndi vha ṋe tshelede ngori ho vha hu ṅwaha muthihi une ro thoma u shuma ngawo. So arali nṋe ndi tshi khou ita tshithu zwi vha zwi khou tou bva kha nṋe uri this year kha ndi vha itele mini ndi ite mini hayani hanengei. So hu vha hu si mafhungo uri zwi tou vha khombekhombe uri ndi zwi ite ndi zwithu zwine nṋe muṋe ndi tou ḓipfela uri kha ndi vha livhuwe kana kha ndi vha takadze ngo ita hezwo zwithu. And then where's your dad in this whole scenario? Yeah, nṋe ndo aluwa muṱani wa vhathu vhararu fhedzi vho nṋe na mukomana wanga na mianga ngori mianga vho lovha khotsi yanga vho lovha ndi na 3 years. Yeah, ndi na 3 years. So vha siho the whole time. Yeah. That's why you paid the houses in 3 years. Maybe you're like 3 years in the that should be done. That was very dark. Sorry. We've speaking of 3 years. Yeah. So yeah. Okay, and then people always say like in life vafumakazi vadonishumisa ula mean, and then sometimes vadonishumisa uita cherede. Do you have someone ane akonishumisa uita cherede? Anakonithusa uita cherede and you're like she's there not uita this and this, she's just supporting. Could be emotionally emotionally obviously. I've always been in a relationship I'm in a relationship mara athu ḓiwana ndi kha relationship dzine nda nga ri ho muthu khou nshumisa ngori I think na nḓila ine nda ṋanga ngayo muthu ane nda ḓovha ndi khou ṱoḓa u vha naye vhutshiloni tshetsho tshifhinga kana zwenezwo hanefho vhutshiloni ndi
obviously u ḓo vha muthu ane a zwi ḓivha zwa uri phesi ndi muthu wa dzi savings, phesi ndi muthu wa so a tshi ḓa vhutshiloni wanga u vha a khou pfesesa uri a u nga vhi na wave uri muthu ane nda khou ṱangana naye ndi muthu wa so mara zwine nda dzula ndi khou amba zwone ndi zwa uri muthu ane a ṱangana na nṋe zwino a zwi fani na muthu ane o ṱangana na nṋe nga 2015 ngori hetshila tshifhinga ndo vha ndi khou sacrifice the most. Zwino ndi a traveler badi nṋe nda sokou decide uri next week ndi khou ya Durban. A zwi tsha vha mafhungo maululu u ya Durban mara kale ho aḽa mafhungo uri ndi nga si ye Durban ndi khou tea u swikelela tshikene na tshikene. So zwino ho no swika vho tshifhinga tshine ndi a kona u panga zwiṅwe zwithu nga vhukati nda vha ndi sa khou tambisa tshelede. And then for someone who's sharp minded like you, what do you go for? Do you go for brains kana muthu ane they just respectful? Obviously ngori nṋe ndi muthu wa dzikereke zwi ḓo vha zwithu zwa important bad uri ndi muthu ane u funa mudzimu. So tshi ḓo vha zwithu zwa vhuṱhogwa ngori arali u nṋe so nda ṱangana na muthu ane a tendi na luthihi nabe u bva tsha nda tou aluwa nṋe ndi havhaḽa vhathu vhane ndi tshi khou lwala nda ndi tshi siwa kerekeni na rabeleliwa kerekeni zwa vha zwo fhela nda ndi siyo ḽa muthu ane ni khou lwala u khou pfuna vhaṅwe mukegulu gai ne ri khou tea u ya ne a thi ngo aluwa so na zwino arali nda vha na ṅwana na muṅwe muthu a vha tshi khou ri u khou ngo isa ṅwana fhethu a so ndi ḓo pfha ndi sa khou pfesesa ngori nṋe ndo aluwa nga hei nḓila so ndi khwine muthu anoyo ane ri ḓo pfesesana nga kha vukreste then hu na dziṅwevho dzi advantage dzine na nga checka dzone. Okay, and then the biggest question I always have also with people whenever I does ṅwana, then I'm like, why did you write a book? Of which you brought it now. I like that. Ne zwavhuḓi nda ndi songo dzula nda ri ndi khou ṱoḓa u vha author. Nṋe ndo sokou thoma u tshila zwezwo zwa dzi tshelede ndi tshi khou seiva ndi tshi badela off zwithu ndi tshi ita mini then muṅwe mungana wanga ri hezwi zwithu zwine na khou ita zwone ni khou tea u thoma u gudisa vhathu nda thoma u zwi posta kha dzi Facebook zwezwi ndi tshi ambesa badi nga u seiva kha dzi Facebook. Hezwiḽa zwithu zwi tshi khou aluwa vhathu vha thoma u invite kha dzi event all of a sudden nda vha ndi khou u tshi wana nga ṅwaha ndi tshi khou ya kha dzi event dza 30 ndi tshi khou amba fhethu ho fhambananaho. So ndi tshi swika hanengei hune nda khou amba hone vhathu vha ḓo dzula vha tshi khou vhudzisa uri arali ndi khou ngo ḓivha zwinzhi nga heyi topic ine na khou amba ngayo ndi gai hune nda nga zwi wana hone. Nda vhona uri fhethu ha right hune nda nga vha sendela hone ndi kha bugu nda mbo ḓi fhedza ndi khou ṅwala bugu so ndo i ṅwala nga kha nṱhani ya vhathu vha tshi khou vhudzisa uri ndi ga hone ra nga zwi wana hone. Fortunately nda ri ndi no i ṅwala ya rengisa badi ngori yo rengisesa yo itwa lini? Ndo i bvisa nga November 2023. And then how to make your salary work for you is the title of the book. So what does it actually mean? That I guess that means that it's too deep. And it's confusing kha vhaṅwe vhathu, probably even me. Nga nḓila yone ndi ngori nda ndi tshi pfa vhathu vha tshi dzula vha khou amba uri muthu a nga si bvelele arali a khou shuma ni tshi khou shuma muṅwe muthu. True. Nda ndi tshi pfa vhathu vha khou amba so nda vhona uri hezwiḽa zwithu a zwi ngo tou vha 100% right. Ri nga si ri muṅwe na muṅwe kha litshe mushumo ni ita business or something like that. Ndi mafhungo uri zwine vha khou zwi wana hanengei mushumoni vha khou zwi shumisisa hani. So nda ndi tshi khou ri zwenezwo zwine na khou zwi wana hanefho hune na shuma hone ni nga zwi fara nga nḓila ine na nga fhedza ni khou ita na dziṅwe dzi tshelede nga matungo kha musi ni hanengei mushumoni na ḓi ita zwezwo zwa dzi room so ya vha iṅwe extra income ine na khou i wana ni nga fhedza ni tshi vho wana tshelede mushumoni yo no fhira ya vhathu vho ni tholaho. Ni tshi vho wana tshelede nga ṅwedzi yo no fhira ya vhathu ya boso wanu wa mushumoni ngori ini hu na zwine na khou ita nga matungo zwine zwa khou ni pangela tshelede. So ho mafhungo anea uri vhathu vha songo sokou ri ri khou vhenga muholo a vha sedze muholo vha u dzhie sa mbeu ine nda khou ri mbeu ndi khou ḓo i fuita mini
uitava ndi khou ḓo i ṱavha and then nga murahu nyana ndi ḓo investa kha zwiṅwe zwithu zwine zwa ḓo vhuisa tshelede ngori vhathu vhanzhi vha tshi wana muholo a vha u vhoni sa mbeu vha u vhona sa mutshelo sort of harvest ine vha khou tea u ḽa muholo woṱhe so ndi zwone zwine zwo khakhea zwine na fhedza ni khou ḽa muholo woṱhe and ni tshi khou aluwa dzi expenses dzaṋo dzi vha dzi khou vha nzhinzhi so arali na vha ni khou ḽa muholo woṱhe nga 2025 2026 ni ḓo vha ho ḽa muholo wo no vha muṱuku ni tshi vho tea uri zwino ni ye na kha vhomatshonise ni yo humbela tshelede kha vho matshonisa u sapota vhutshilo haṋu so na ndi khou gudisa vhathu uri no a ri dzhie muholo sa mbeu ri investe kha zwiṅwe zwithu nga kha hanouḽa muholo ni u shumise sa tshithu tshine na khou ḓo investa tshone ni u save ni investe kha zwiṅwe zwithu zwine zwa ḓo ni vhuisela tshelede okay and then this other girl ane also she's been here before on wana bugu naye and then bugu yayo yo itwa nga nḓila ine you are able to check uri ndi khou nyaga u vhala topic ya hani nda vhala based kha zwine nda khou ṱangana nazwo nga tshetsho tshifhinga so how's your book like inside because nṋe ndi khou ivha niyo valiwa yes kona kera ndi ndi khou ifara khaona ndi buku dzo sumelela I think no thick how many pages is it I think ndi 124 124 pages so nga ngomu hayo chapter yo thoma nda ndi khou amba nga tshitori tshanga tsha vhutshilo uri ndo farisa tshelede so ndi tshi zwi itisa so ndi tshi khou gudisa vhathu nga kufarele kwa masheleni ine nda vha ndi khou amba nga zwezwi zwa dzi discipline uri muthu u tea u vha discipline ngori na vhathu vhanzhi vhane vha ri okay hoyu ṅwaha ndi khou ngo saver 12,000 then ṅwaha u tshi thoma u tshi ri January a swika save 1,000 a tshi panga 1,000 banngani ṅwedzi u sathu fhela a swika i dzhia February a ita zwezwo a save 1,000 ṅwedzi u sathu fhela a ya dzhia ni tshi swika kha December no save 12,000 mara anina 12,000 ngori no fhedza no i shumisa yoṱhe iḽa tshelede so ni vha ndi khou gudisa vhathu nga zwezwo uri ri khou tea u vha discipline a zwi simple u save tshelede that's why nṋe ndi tshi wana dzi testimony dza muthu a tshi ri hey ndo save 10,000 a thi zwi nyadzi ngori nṋe kha musi ndo no save dzi tshelede nnzhi vhutshiloni yanga so ndi ḓivha uri zwi a konḓa uri hoḽa muthu a save iḽa 10,000 so ndi khou gudisa vhathu nga discipline then havha na chapter hii ya dzi property ine nda khou gudisa vhathu ngo invest uri tshelede a i soko save fhedzi ni tea u i shandukisa u bva kha dzi savings i shanduke i vhe investment ine ya ḓo ita tshelede ngori na i vhea fhedzi sa tshelede ya banngani a i nga huli nga nḓila ine ya ḓo ni itela tshelede ya enough then havha na chapter ine nda khou amba nga credit score uri ni tshi khou ṱoḓa u fhaṱa credit score ndi zwithu zwifhio zwine na nga ita zwone uri credit score ya ni khwinifhale then havha na chapter ya zwikolodo uri ni na zwikolodo ni zwi ḓivhisani uri itshi ndi tshikolodo tshi si tshavhuḓi itshi a si tshavhuḓi and ni nga ita mini uri ni bve zwikolodoni then havha na chapter ine nda khou amba na vhasidzana uri ni muthu wa musidzana iri mini ni pewe ni vhidzwa ri letter to ladies mara zwine ndi khou amba zwone ndi zwori ni muthu wa musidzana ni songo relaya fhedzi kha muthu wa munna ane na khou tshila khae na fhedza ni sa tsha ḓibveledza ini muṋe ni khou tea uri ni shume ni ḓibveledze ini muṋe nga nḓila ine arali hoyu muthu wa munna a vha tshi vho ni tambudza vhutshiloni hafha a ni omeleli khaye nga nṱhani ha uri ni khou tsheka uri arali nda litshana naye ndi khou ḓo loser so relationship yone i vha i tshi vho tonga it's an income nga yone ine so ni vha ni khou ṱoḓa uri ni muṋe hu vhe na zwithu zwine na kona u ita zwine zwa nga ni itela tshelede hu nga vha ini muthu wo thoma u bva shandimo uri ndi muthu wa musidzana wo thoma u ita zwithu hezwi zwo iteaho nga ralo so ni vhe havhala vhathu vhane they are visionaries and they are focused when you go back home now ni wani kwa shandima
Ndi vashandi. When it comes to no move, you never know. And then also, I feel like in as much as I got that mini, unless they explain a book, 124 pages is a lot. 125. So for you guys, you just have to purchase the book and then you back with a book in it. Ndiringisa nga 300 and then vathu vanji va tshi khou renga va kule va badela 360 rand ndi ya u deliver through pigs, okay. Mari iva iko farea so yora. And then copies dziko chimbila zwa kuma kuma. Yo ringisesa yone ngori obviously ito nga weave ungaringa ifana na vathu nga nḓila ine vha farisa ngayo tshelede nga 25 i ḓo rengisesa na no rengisa vo 15 copies then i ḓo tsa vhathu the more vhathu vha sa tsha vha na tshelede na yone i ḓo vha i tshi khou tsa ya dovha ya gonya futhi vhathu vha tshi hola so i dzula i khou gonya i tshi tsa mara ḓuvha na ḓuvha ni vha ni khou rengisa ne. And then also, is it a standard or even a book here in my page 124 or what? Because almost every book and then so easy. Can I 72 pages? Wait, you to a gay book. Ndo tusonga mo mzana ne ya wala mzana ugo trenda badi ngo publishers book anepa Gauteng. So ndo muona kazi social media na rashumisana zwavhuḓi badi because kori to go to China because I know South Africa tomanga 6,000 and then also you ramba badinga chiledi na minti would you say at some point unena vidzoni you got there as a financial advisor? Ndingasiri I'm a financial advisor ngori ati officially a financial advisor. Apparently fariwa no fario. So I don't go there as a financial advisor. Ndi muthu ane ndo to tshila financial literacy. Ndo to tshila zwa zwine nda ndi tshi khou ita dzi decision dzavhuḓi dza nga masheleni u swikela vhathu vha tshi ṱoḓa u gudisiwa uri ni khou zwi konisa hani then nda thoma u gudisa vhathu mara ati financial advisor. That's why na tshikoloni a thi ngo ita nga finance and u ita civil engineering mara vhathu vhanzhi angenda vha nḓivhela zwa finance more than zwa engineering. Ndila zwine anukambo your name went out rather than what you studied. And then also apparently there's like big companies neza kwa watu dzicheledo uri vasongo cha advise vatu on what to do with their money. So zvinena kwamba zvizuri build all these things. Are those rumors true? Ndizvone zopfi vatu hanginda vako thoma uthembesa rine upira dzi company dza vhukuma dzine dzavha dza finance avala vapedza vha sachaita tshelede so zvino vako isana vhathu dzi court na mine zwezuri so nakazi video ndio soko amburi I'm not a financial advisor like because I've seen this other lady on YouTube achaita chitu zvino she just comes and go nyana like somebody the rumors were true. It's true somebody not to approach you how about Zika? No, that I'm not really a financial advisor. Even na bugu ndibudza vathu ri bugu aingotopa bugu ya tshelede ndi bugu ine yamba nga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho just u ya na kha kuhumbulele kwa muthu uri ni muthu wa munna ni tea u humbula nga nḓila ya so una zwithu zwa attitude uri ni tea vha na attitude ya hani vhutshiloni zwithu zwa so ibe kugudisa vhathu zwithu zwo fhambananaho asi mafhungo a tshelede fhedzi na vhathu vhane vha vhuya kha nṋe murahu vha tshi ri ndo vhala bugu yanu ndo pfa tshi khou amba uri ndo guda hetshi na wana hetshiḽa tshithu tshine a khou amba tshone asi tshithu tsha tshelede ndi zwithu zwa thungo zwa vhutshilo. And then now that because podcast is just going to be an hour and some few minutes and then the book is only like 124 pages I want to vanobva po to vala buku so vhathu vane vanga kunya ku attend the class that you were speaking about vanga dzi attend sounds like class za nne mune atichatoitesa nji dzi
seminar ra ri tshi ita dzi seminar nnzhi ri tshi mona hoṱhe vho Durban ri tshi ya na vho Botswana vho Swaziland ri tshi khou ita dzi seminar so zwino mara ndi vho to lindela u invitiwa fhethu so ndi yesa kha dzi seminar dza vhaṅwe na zwino ndi na dzi line up dza dzi seminar dzine dza khou ḓa dzine ndi ḓivha uri ndo no invitiwa ngi ndo no invitiwa gai and zwi vha simple for nṋe u fhirisa musi ni tshi khou hosta vhathu ngori ni khou hosta vhathu vha lwa na nga ini na nga tshifhinga fhedzi uri no thoma nga 9 ani ngo thoma nga 8 eso zwa zwi vha zwi too much the logistics around everything they were too much so ndi muyeni ndi soko swikaho nda ḓi dzulela nda amba nga 12 nga 1 ndo fhedza zwa vha zwo fhela so ndi vho itesa hezwo fhirisa u ita dzi seminar dzanga ne muṅwe. Okay, and then are you an employer of anyone maybe? But employer coming. So in other words, my question is, do you have a company of your own? Okay, now what I'm running, it's a property thing. And then zwine zwa takadza nga property a zwi khou ṱoḓa muthu o to dzula ari ḓuvha na ḓuvha vha hone. Yeah. So ndi tovha na dzi caretaker. Yeah. Dzine ni wana kha property iṅwe na iṅwe huna caretaker hanefhaḽa huna caretaker hanefhaḽa vhathu vha tshi ya u viewer a vha tsha ḓa kha nṋe u fana na kale. Or you choose from the residents? Yeah, the residents inside and then ndi vhea caretaker muthihi ra amba uri ri khou zwi itisa hani kha dzi tshelede then huṅwe na huṅwe nda vha ndi na caretaker so ndi a fhedza tshifhinga ndi sa tshaya na kha dzi property dzanga ngori hu vha sina zwine nda khou toyela zwone tshiṅwe na tshiṅwe tshi vho rana nṋe ndi siho ende zwi takadza so ngori na musi ndi mushumoni a hu na dzi call nnzhi dzine nda khou dzi wana dza nnḓa ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou rana hu si na yeah. And then in terms of the maintenance and I mean all those things vhathu vhafoni vha tshi khou gungulura mara mini kana u misa dzi payments how do you handle that? The maintenance ndi na dzi team like you must have a team. It's very important uri ni tshi khou rana something ni tea u vha na team ine ni a ḓivha uri havha vhathu vhavhili ndi dzi electrician dzanga hoyu ndi plumber wanga hoyu ndi builder wanga hoyu ndi carpenter wanga so haitea tshithu ila thimu ingaya na musi ni sathu ita tshithu ni ḓo vha badela zwezwo ni tshi vha badela ngori ni khou shumisana navho zwavhuḓi so ndi na vhathu vha so vhane haitea tshithu zwino uḽa muthu khou gidimela hanengei ngo ṱavhanya so then obviously dzi tenant ndi mafhungo uri ni tshi screena in the beginning ni vhe serious nazwo ngori ni vhe na dzi deposit zwezwo dzhia dzi deposit ngori na vha ni sina deposit ni khakhathini arali muthu a sa badela ni loser ngo ṱavhanya mara arali muthu o ni badela deposit ishuma na hezwo if nda misa go dzhia ni la tshelede ya deposit so arali a songo badela deposit then ni na problem ngoni lose at same time mara arali ni na deposit ni na 2 months yo mu pandela arali ni khou pandelana zwavhuḓi so deposit ya thusa zvezwo ri ni screen nyana ni check uri muthu u khou holana ni check dzi payslip dzi na mini ni request ni check uri ngori obviously muthu arali a tshi khou ḓo dzula fhethu hanu u tea u vha a tshi nga kona u badela hafhaḽa fhethu luvhili nga ṅwedzi muthihi then ni vha no wana tenant ine i right and huna dzi app zwino dzine ni a kona no check uri dzi credit score dzawe dzo imisa hani una dzi ono misana dzi payments in the last few months and so on so una dzi app dza so dzine vhathu vha nga shumisa and then have you ever checked like went through a payslip ya muthu nari muthu a tshi nga vha khou dzula huṅwe fhethu havhuḓi luṅwe but then they probably have a mind inofana na yanga vhanzhi obviously ngori nne una dzi tenant dzine ni wana havhaḽa dzi tenant vha khou reila dzi goloi dzo no fhira yanga nga kule like ndi vha ndi na dzi tenant dzine ni tshi swika dzi parking ni vha ni khou tou zwi vhona uri tenant so ndi na dzi tenant dza so dzine na wana uri hu khou reiliwa dzi goloi dzavhuḓi na mini na ri so mara thi zwino una tshifhinga tshine a ni khou ṱoḓa
asi chipinga choadvisa moto ndi chipinga chaukoleka rent chelede ini wanyanga chelede uri hashede ndikuitora so une chipinga chiredi wandisakouya uadvisa wandikouya umanage property. Okay. And then in closing, anything you want to share with our people vane vanga vachitakaira zvininaita kana just in general something you want to share with them? Yeah, no, there's a lot. Mara, I think mapongo malwane ndiyo ri chelede ringaiita nga nḓila yavhuḓi ni sa khou ita zwithu zwisiho mulayoni. Oh, there's that. Vhathu vha hano ri ita tshelede uri vhathu vha soko vhona ungari uri ni ite tshelede ni tea u vha ni khou ita zwiṅwe zwithu zwine a zwiho mulayoni ndi yone ni tshi ḓo kona u ita tshelede. So ndi soko vhona ungari ndi khwine uri ni ṱuṱuwedze vhathu uri a ni ngo tea u compromise first vu Christianity hano arali ni mkreste ni songo vha mutendi olane ni mutendi mara zwine na khou ita zwone uri ni wane tshelede a si zwithu zwa right. And then again arali ni muthu wa musidzana na wana ni tshi vho compromise in a way ine ni vho aḓela na vhathu uri ni kone u wana dzi benefits as well. So all those things zwine nda khou amba zwone ndi zwa uri ri nga ita tshelede nga nḓila yavhuḓi hu si na zwithu zwo bvaho zwine ra khou ita zwone. So in closing hapana noamba nga mudzimu ti and then hapana ni the last words dzine dza vha kha book, it's above it all he recommends God. Oh yes. You're a firm believer I am being vukuma. Yeah, so I just want to appreciate you. I don't go charge you. I don't know invoice. Hopefully I got the Maria dar the one nazo. So this is the plan B, the property. Yeah, but then thanks a lot for coming, man. But we work with the knowledge in ngai na mini. Unatu banje bane vangachita zvinoita mara they never want to share cause baba ko gatekeeper. Okay. If nikuita $1 million in a month mumwe mtu aita zvamuri there's no more of me anymore. So if niona hapana nakadana share zvo so I really appreciate man. Kutakara manda no swika na mezito. No. Yeah. And then kabe unosvika hono ni my favorite people, I always say it, like I really appreciate unosvika hono ni. Are you monetized? I saw you have a YouTube channel. Oh yeah. YouTube ndisachaita. Ndichiboya kadzi YouTube dza vamwe ne. Zasho so. Yeah. Randi vaitile dzichelede nyana. And then ndaona dzimwe dzi videos dzichibosvika 200,000 views kadzi YouTube dzimwe dzine ndo yakadzo. Ndari maybe it's time ndibuya. So zvino ndobuya ndiko pusha nyana. Yeah, so do subscribe to his channel ndo divani kuguta zvimwe angavosi hapo na nebo ndichiko prepare ndingasi prepare zvine ngaita interview 24 hours. So he's probably sharing something zvinyango zviamba pano. Yeah, so ndachikadiri kave unosvika pano ni. Thanks a lot. Zviamba zvinyinga mando zvikave. Do share with your people. Unamwe pitu unji uneranga yanga knowledge ne vatu vava kodisa vazi guest na mini. So yeah, ndikoni appreciate. And then thanks to Panda Studios, our sponsor cha podcasting equipment, the facility na mini, and then MR21. We appreciate you also for zvinena corrected and ngotiri tusana rine na mini. So and also inishikoma insurance aningwana manga ya dzimfuri ndi adzijenisa chete. Do you have one? Ninga na tomo jina. No, the insurance is important. Like ndizula ndikwambori part of saving in ari ampi nduva na insurance. So na ndichiri ndo shumisa phone for since the 2019. Ila phone ndikobhadela insurance every time. And ndiyaclaima like yachinyala nditoya ndaclaima vampa imwe phone. So it's part of saving. It's important to remote ave insured. Namsi nazvi death insurance is important to ningasidi ngena nikoshuma mara nichirova ratobhalelwa notonivulunga zvavhuḓi. So at least nitiyova na dzinsurance and dziyani thusa namusi nikosavha ngori una vhathu vane vari ndichikosavha wava na dzi-emergency dzi-emergency dzila dzikotova dzokhavhariwa kha dzi-insurance uri nichiva na dzi-emergency dzisabve kha dzi-savings dzano dzibve kha dzi-insurance. So it's very important to rive insured. Have yamba guest uri insurance ndiyakutogwa na ya death uri ngoroni vulunga nga box la khove like I said the other time ndinavala mutu but then do insure
yourself yani MR21 get all the services that they have nione dzine na pfha uri ni nga dzi afforda zwithu zwi nga tshila zwavhuḓi and then take it from there. Then from me and the Black Couch Network yoṱhe na vhasiyo hafha noni we're saying to you thanks a lot, so bye bye, I'll see you on the next one.